turaganira n'umuvyeyi ni wowe nifuza soka imara inyota mwami ndaje ndashitse nkora ku maso ndakubone ndengerwe n'urukundo rwawe mwami nkora ku maso ndakubone maze ndengerwe n'urukundo rwawe ushikana hera muri ngushima ubudasi mwami namushikane ahera ubudasiba mwami wanje. Wow, ni umugisha ukomeye, ni umugisha udasanzwe kuba ndi kumwe n'abari, kuba ndi kumwe n'abakozi b'Imana baramye imanga zisa zihuje kandi zihuje umutima, zihuje kuramya Imana no kwihimbaza. Hanyuma reka mbwira abantu mwese mudukurikiye The Blessing Show. Nk'ibisanzwe rero mbarangira ahantu mwagiye muri weekend mukaruhuka kandi mukarushaho kugubwa neza. Aha rero mureba twicaye ni muri Madras Hotel Apartment iherereye ku Gisozi uzamuka ujya Iyerika ku ruhande rw'ibumoso. Muri bimwe Madras Hotel Apartment bagira harimo restaurant bar, hakabamo na coffee shop, hakabamo na ibyumba bitandukanye waruhukiramo n'umukunzi wawe, you never know, na apartment ya Imana ibaha umugisha. Wifuza kujya ahantu heza hatuje hadasakuja wagana Madras Hotel bakagufata neza. So twagarutse ndi kumwe na Tinzi. Abatinzi hari indirimbo ya Fotra Nkunda ivuga ngo ntacyo nzoba, ya ndayikunda cyane. Umuntu wese mise numva nanjye nungiye kubwira umuntu dukurikiye ko humura ntacyo zaba. Imana yavuze yego nawe avuga hoya, kandi amaraso Yesu Kristo agota byose, niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, byose biratungana. So mumfashe mu ndirimbire ako karimbo gatoya murayizi. Yego. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda aranyitayeho, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda aranyitayeho, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, oya oya, arankunda aranyitayeho. Reka tuvuge ngo ntibisaba kugukorako, ntibisaba kugukorako kugira ngo umenye kuri mu ruhande rwanjye, ntibisaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo umenye kunkunda, oya ntibisaba, ntibisaba kugukoraho kugira ngo umenye kuri mu ruhande rwanjye, ntibisaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo umenye kunkunda. Imiyaga irasa nanje ndashikama kuko nzi ko warankingiye, ntacyo nzoba. Imiyaga irasa nanje ndashikama
imana ibaha umugisha cyane rero umuntu dukurikiyeho mbura ntacyo uzoba urukundo Amen. rw'imana ruragukunda rurakugose hose wumva utekanye kandi utuje mbahaye ikaze muri The Murakoze. Blessing Show Thank umeze you. neza Yeah, ni umugisha tumeze neza. kubamenya umugisha kubana namwe kubatandukanya birangora noneho sinzi Erika, Jessica. Erika Jessica mwambaye ibintu bisa ni ikintu gisanzwe kizi ku batwinzi kandi akenshi n'ababyeyi bagiye kubaguragura ibintu bisa ariko ndashaka kumenya noneho ndagira ngo mwibwire abantu badukurikiye Erika na Jessica mwitangiro ryanyu kuva mwaba batoya muzamuka mutubwire background yanyu uburyo mwazamutse uburyo mwakoze mushobora kuba muri music mwarize ibindi bitandukanye sibyo ndagira ngo menye mwakoze muduhe background yanyu gatoya ndahera kuri gakuru ninde It's me. it's you I'm Gato. yes All right. Jenny twa Erika. Nkaba nagiriwe ubuntu bwo kuvuka ndi ihasa canke impanga nkuko mubivuga. Kaba yitwa Jessica. Yes. Yes. Hama tukaba reka amazina yombi hariho abantu bazi Erika na Jessica aho tushaka kumenya na rya rindi rindi ryari nitwa Irakoze Erika. Ishimwe ntabwo ari gatoya canke gakuru ni ishimwe Irakoze ishimwe Jessica Irakoze Erika. okay Yes. Then ukuntu twatangiye besides twize biotechnology. Ubwo tubona turi ngaha turaba scientist. sure Yeah. Some people don't believe in me. muri labo. Ubu turisanze kuba turi muri laboratoire. Okay. Yeah, twize bimwe actually. Yeah, twize bimwe muri secondary twiga biochemistry. Hama ikindi naco twagize ntuze zibiri degrees zibiri business marketing management yungu yagira business administration. Yeah. wow Yeah. So mba muri office twakwisangayo muri lab twakwisangayo hanyuma rero it's interesting hama twisanga turukunguka ariko subiye inyuma gatoya uko twaje gukorana twavukiye ku muvyeyi akijijwe donc ukijijwe mama niwe yabanje gukizwa hanyuma rero adutwita inda yacu abariho akira gakiza abari n'abatizwa ariko Imana mubwira ati yamara utwise abakozi b'Imana so amenya yuko agomba kudukuriza muri church tutatangiye kurimba muri Sunday school dufise 6 or 7 years hama dukuze tuja muri kwaya y'urubyiruko nk'abandi mbese twisanga turi muri ko turakorera Imana sinavuga ngo sinibuka ryari natanguye kuririmba we just found ourselves singing worshiping God hanyuma rero tugeze muri university nibwo twize muri India nibwo twagira group yitwa Healing Voice. Healing Voice yari group y'abantu bane twege babiri n'uwitwa Sonia n'undi yitwa Ahon. Hanyuma rero twagira amatour ma concert hanyuma rero tuza gutaha dutandukanwa nuko umwe wese yagiye ukwiwe n'ubuzima. Mwese maratandukanye abo bandi bagenda kwabo kuko umwe yari umukongomani. Yeah. Hanyuma rero twege turazino turakora serving Imana turaba worship leaders hanyuma turakora mu ma companies mu ma NGOs nyuma rero uyu mwaka nibwo dutanguye carrière y'umuziki yo kuramya Imana. Wow. Aha bajya bavuga ngo imanga hari igihe zikundana hari n'igihe zishwana ukuntu zigatongana mujya mutongana mwese mushwanaho franchement kubesha n'icaha kuko iyo abantu bakundana cyane barashwana nk'umugabo n'umugore they have to be something kuko buragumana burakundana cyane rero urukundo iyo rubaye rwinshi ruba sensitive so rikabura tu byagenze gute ariko rero ntabwo bitinda bisigura wumvise Erika na Jessica batariko barumvikana ntubyinjiremo kuko munsi y'umunota umwe tuba tumeze uko tubirangize tu nende ugira amahane n'ushwana cyane iyo bagize amahane like mugashikana ninde ushotora undi ibyo byose muri twins haba harimo ugira reka tuvuge maybe gushwana vraiment ntidukunda gushwana Imana yaratugiriye ubuntu ahubwo hari umwe akunda gutizinga cyane mu Rwanda muravuga ngo gwenya akagushotora tomboza ndaza kubaha akazamini gato sibyo ndaje mbaha akazamini gato ndashaka muhumiriza amaso yanyu ndabona ndashaka kwivuga ngo ukubagana n'udakubagana so
sibyo muhumirize mabeho nete ni mu so Erika ni iburyo Jessica ni ibumoso uri kubona intoki zanyu nimvuga ikintu urazamura iburyo cyangwa ibumoso jewe ndi ibumoso wowe uri ibumoso ya Erika ibumoso Jessica ari iburyo Jessica ni iburyo wowe uri ibumoso sibyo so nivuga ikintu urazamura ukuboko ukurikije icyo ari cyo sibyo wireba sibyo niwe hari ibumoso yanije ndi ibumoso Erika okay uri akaba Jessica iburyo okay twagiye mu byumba bitabacaga namwe okay twagiye ninde muntu ukunda kurya ugira apeti cyane muzamura akaboko murazamura akaboko ari cyo duhuje wowe ukunda kurya wikundira kurya cyane byatari seriously niba ari mwembi murazamura abiri reka ndakubwira ahubwo reka ndacishura mu bundi buryo nukuri aho kugira ngo dukunde cyane kurya dukunda icyayi dushobora kunywa icyayi kuva mu gatondo saa sita ku mugoroba dukunda kunywa ntabwo dukunda cyane mwese mukunda kunywa cyane okay ninde muntu rero uri stubborn cyane muzamura akaboko zamura turebe azamura kahe uzamura kahe nawe zamura akaboko wireba zamura ukunda uri saboni like you know uri stubborn uwo muntu acakiriza okay ninde zamura akaboko uriya zamuye no usigaye kuzamura niko ntari stubborn cyane ngo zamura nyine kandi nzamura kandi ni kuvuga ngo niba ari jesura zamura gute reka game yamunaniye okay nayibonye nari nzi yuko uvuga ubikora akakiriza oya okay alright for sure nayibonye bimenya abantu bari stubborn okay twatangiye kagiye okay subiramo repeat that question okay ninde muntu uri stubborn ninde muntu ukunda gusenga cyane ukunda gusenga kabisa yo mubyutse mu gitondo reka dusenge uriya wo hirya se kadasubiza ndi gutekereza simbeshe okay ninde muntu ukunda gusaba imbabazi iyo mwakosheje cyangwa ari akantu kababaye mukunda gusaba imbabazi kambya I'm sorry okay ninde muntu ukunda urabona iyo hari cyabababaje umuntu ugira inama akambwira ihangane bizoshira bizagira gute ufite ya magambo akomeza umuntu muri situation runaka okay ninde muntu ukunda kuzana uturimbo twinshi cyane iyo turi kuza yumva hari yerekwa ari kuzana twinshi ariko no ninde muntu kera ninde muntu wagoye mama amukubita azenguruka utuntu twinshi yazenguruka ninde muntu wamugoye wa wundi nyine byahatari mwese mwaritonze ntabwo twamugoye pe no kumubaza ariko ntabwo twamugoye nyine like kuba stubborn yakubaga yagiye yamucitse yagize gutya ibintu by'impanga nta biragukomplika okay ikindi ninde muntu mu buzima bwe ukunda abantu gusabana n'abantu akababona ukumva aranezerewe umuntu uri kumbeshya hano kandi kumureba nababeshya simbizi okay ninde muntu ukunda gutembera ahantu akarelaxinga ninde muntu ukunda gucapa rero imyenda iyo mugeze mu myenda umusirimu kabisa avuga imyenda turafatiye okay muhumure abantu babyirebeye ibyanyu ibyo mwavuze babirebye ariko uzabanza kutwereka muzabireba nyuma muhumirize mbabaza kandi muhumirize ninde muntu wabaga uwa mbere mu ishuri wazaga mbere y'undi muntu
ntago mwafataga inoze byaravaria byaravaria twama turi gutya umuringanira turahanahana des fois canke tukaringanira okay sawa ngaho turekere cyangwa karinganira so no mugisha ukomeye abantu bayibonye ibyo mwavuze bamwe bagira gutya abandi bakajya twaswasetse tumbarira narinzi ko abatuniza bajyanira turasanga reka kumbarira mbahaye angahera burasa mbahangarika abantu baraza kutubwira ngo mutabahaye ko twasanze mutandukanye ese wamvuyemo se yakuvuyemo anyway ni ibintu byiza cyane so n'umugisha hanyuma narindi kubabaza uburyo mwaje muri music n'ibintu byose ariko nagira ngo mumbwire kuri side yanyu reka mere kuri mukuru ni iki kintu mu buzima bwanyu sibyo mwaciyemo cyabagoye first of all ikintu cambere uravuga kijanye n'umuziki reka tutafata ibiri music ndetse na life isanzwe okay kamvuge music aravuga kuri life sure yeah so ikintu cambere cyatugoye ni ku accept that calling ku accept ati really uko twebwe ni Imana yabitubwiye ntabwo twabicuzize tuvuge ngo dukwiye gutangura umuziki no Imana yaravuze ati go start recording songs then to last year twinjira muri studio byari bigoye kuko nubona nubwo turi impanga ubona nyene turi too private abashuti bacu niba babizi tugendana turi too private no kugenda ugakorera ahantu hagaragara cyane yari challenge ikomeye cyane kuri twebwe even kugira no kuri exercise is dukoresheje no kuvuga akantu ari n'akantu uba wumva katari secret mugabo ukumva biragukomereye kukavuga donc nuko twari tumeze nk'abayeho mutuje muhisha byanyu mu byimenyera yego twimenyera kandi ni character dukura kuri mama wacu nawe nyene niko ari reserved akaba ari private donc twimenyere ubuzima bw'iwacu ariko rero tukaba abantu bo mu bantu cyane we appear to be so much extrovert ariko indani usanga turi introvert sinzi kurabona abantu nk'abo ugasanga umuntu ameze gutya mugasanga indani ari introvert so rero navuga challenge ya mbere twagize ni iyo ku accepting a calling ikindi nacho of course ni we didn't know where to start turatangurira hariya promotion y'indirimbo bayikora gute sivyo turaca hehe ariko nyene twagiye tutura abantu bari open nanone twagiye turegera aba legends tukababaza mwo dufasha muri kino kintu mwo duce hehe kugira indirimbo igere ku bantu ndibuka indirimbo ya mbere umva na studio itself igihe kimwe tugeze kuja ku recordinga 2015 ngaha nyene mu Rwanda amadata aratakara amadata yaratakaye batubwira ngo amadata yabuze bavuga ati kisi ico gihe sico gihe tuzabigira ikindi gihe so rero novuga ngo challenge ya mbere twagize ni kutamenya aho dutangurira ariko hamwe no kwegera abantu babimenyereye twarashoboye kubimanaging ikindi naco ni mu bijanye no kwiyumvira acceptance burya umuririmbyi wese aradiringana nayo acceptance siki kintu bazacakira public izacakira gute bazakibona gute there are some people who are dealing with acceptance who have even good music they've tried recording several songs but byose bikanga ariko iyo umaze gusenga Imana ikaguhereza favor y'Imana ubona ikiganza cyayo rero twari dufise bazatwakira gute bazagira gute turabarundi kazi bakorera mu Rwanda naco nyene twacibazaho ariko twabonye favor y'Imana abantu barakira indirimbo barayisharinga by the way kugeza naho indirimbo donc isakara mu bantu rero challenges ntizibura ariko imisi yose iyo tubonye challenge turasenga Imana twarira Imana niwe waduhamagaye actually that's how niko dufighting tukaja ku mavi Imana hera abavyansi turakeneye amafaranga kandi videographer yavuze ko hakenewe ibikoresho bingana uku iyo tujya gukora indirimbo turagenda ku mu videographer akatubwira ati mukene indirimbo imeze gute akayumviriza na team dukorana hanyuma tukagira devi ibintu byose bikenewe byangombwa hanyuma rero ugasanga n'amafaranga menshi
kandi hari n'igihe bibaza ngo tukara tugenda tukayasaba Imana iga providing. That's why ku ndirimbo zacu nyinshi uzobona twandika special thanks to iwa mbere Jehovah Jireh kuva ku ndirimbo ya mbere. So about ubuzima, about life, it's a lot, ariko ndavuga mu bike bya marse ubuzima bwacu. Hari umunsi umwe Imana yatubwiye ati I want to teach you and you know the greatness of myself. Urumva mumenye uwo ndiwe muzomvuge mwarambonye, sivyo? Indirimbo nyinshi zacu uhereye ku munyenkomezi, ku mubumvyi, dufitanye relationship. Indirimbo yose dusohora tubanza kwisigirwa. So ico gihe rero Imana iravuga ati ndashaka ndabigisha. Sawa sawa. Itwaka ivyo twari dufise. Akazi twari twavuye ku ishure, itwaka akazi. Ico gihe tukavamo, twari dufite akazi keza. Actually twagiriwe favor ahantu hose tugiye gukora interview. Twe na Eric badufatira rimwe. Atavuga ngo turazinanye, ariko just the favor of God. Batubwira ko we just feel like you guys together you can do something great. Bakaca baduha office. Nuko byagiye biragenda kuva twava ku ishuri kandi ahantu hatandukanye. So ico gihe Imana yavuga ati I want to teach you guys. Twicaye ahantu hari inzu y'ivyumba bingahe, equipment, allowances zari nyinshi, turi muri comfort zone kabisa. Tusenga dukorera Imana. Imana yavuga ati I'm going to take away what you have, I'm going to take away your friends. Dukunda abantu, dukunda social life, you know. What? Ubuzima tugiyemo. Ico gihe rero ntitwavyumva. Imana hari gihe ivuga ukibaza ngo uri mu mikino. Chogenda kutitse. Degrees zibiri se. If you're following this show, my God, don't stand on your degrees. Imana niyo yugurura ikugara. No kuvuga aho uhagaze. Hari n'abandi bafite degrees zigusumba PhD batahicaye. Sivyo? So it's not about degrees. Ni vyiza twige, ni vyiza tugire ubumenyi, ariko ivyo uzoronka byose ntuzavuge ngo it's only your degrees. No? Uswari n'abantu bizi imyaka 10 bananiye kuronka degree. So reka tuvuge kuri buno buzima bwacu tugenda kuba ahantu abashuti baratwibagira. Abacuti baratwibagira, nta mucuti nta ukubaza biturakomeye ntaki. Urumva Imana dusigira umwe bangahe, naho nyene ntivyari consistent. Kuko Imana yari yapreshije ati ngomba kubigisha muri mwenyene. Idushira ahantu ego ico gufungura ntaco twabura, ico kwambara shopping nta kibazo, utaja ku kazi ngo uje mu ba friend ujye gutira imyenda. So ico gihe Imana itwigisha kunyugwa, turambara iyo myenda nimba ari uwo mwaka wose, ariko tuba ahantu hatwenyene. Ubuzima rero twari tubayeho. Twaragenda tukagenda nk'ahantu, twashaka nk'ahantu haragati. Hari ahantu reka tuvyuke tuhasengere. Urumva? Tukavyuka tukagenda tukirirwa aho hantu tugasenga tugataha. Urumva? Ico gihe urumva twavuye naho hantu twari dutuye muri iyo nzu turi babiri. N'abagabo muri babiri. Tuja kubana na family of course. Hanyuma rero why am I saying this to my banange, now you can ask questions. And actually birafasha umuntu ari kutwumvira. So rero ico gihe twari turi muri iyo situation tubwira mu rugati rero hari great some complex nawe hageze ko mfasha umuryango wari umeze neza, ariko hari imyaka umuntu ageramo akavuga ati I should be independent. Ico gihe rero turabwira ati irukana umukozi, Jessica na Erika barahari, none Imana igomba kutwigisha tukora imirimo yo mu rugo. Hanyuma turangije gukora nimba ari byo guteka tukaca tugira iki, tukaca dusenga. Bwari bwo buzima bwacu. And what happened later, twavuye kahwema kuri social media, twabonye ko buying data ntacyo bikimaze. Umukobwa kuri iyo myaka 20 something without social media noneho turazizimya. Kuzizimya sawa sawa, telefone zari zisigaye ziri ububati. Can you imagine that life? Twari tubayeho ubuzima bwo mu caro, ariko Imana yavuga ati shaka mbahingure hamwe muzamvugira muvuga ati twarakubonye to. Urumva? Ico gerecha tudilinga na acceptance of course.
babashuti bako batakikwandikira bimeze bite kwakira ivyo bihe. And by the way, some small depression small depression yo kutemera neza ibintu bikumva ko nivyo canke sivyo. Degree ukayira biteretse hariya wowe se bite vyawe uri mu gikono uraho ngaho. So if you're really watching us, challenges zibaho mu buzima, ariko God was trying to invest in us. Hari indirimbo ya mbere twasohoye ivuga ngo ninde ashobora kubaka agasambura, ninde ahindura ijwi ry'amarira mu by'ibitwenge. Twararira so many cries, tukarira Imana turakwinginze izohindura amateka yacu, kuko Imana we even tried turavuga ati twicira inzira, turicira inzira biranga. So after that tuvuga about life, turavuga ati Mana rero ibi bintu byo kutwigisha reka twe tukwereke ko natwe dushoboye. Hanyuma rero tugira umuryango ukuri, turafite igitekerezo, we are biotechnologists, let's go somewhere and see how we can start with life. Baratubwira ati you go check ico gihugu twagiyemo muri East Africa, murebe ubuzima bwaho ingene bumeze, and you see ivyo mushaka kuinvestingamwo urabe ko bishoboka. Twagiye turagenda tukora business plan, turicara dukora business plan, ko twara biotechnologists. We were even planning kugira akantu kiwacu ingene ntakomvuga mu izina ko it's a project, you never know. Wahitubona umuntu agiye kuyandikisha, reka I know, I'm sorry for not telling. You've seen the stubborn one. So turagenda turakora iyo business plan, tuja kuri terrain byose, everything. So we even had someone yagomba kutulansa, aratwemera ati I will help you in this way. Haima kwera twari n'aba biotechnologists, atwemera kuturonkera n'ibiraka. Biraka, you understand? Yeah, ndabyumva. So ibiraka, you know, some kugenda tugakora control de qualité, ibintu vya gutyo. So turagaruka, tumaze kugaruka, and COVID was there at the corner. And that one had to call arahamagara ati rero mube mutegereje, business ziri kugenda nabi kubera COVID. Mutegereze turabe ngira iyi COVID izamara umwanya muto. Just a small time, let's wait for 2 months and we see where it goes, and until when you can give yourself an answer. So after that birangiye turicara ngaho. And after that turavuga no se nimba mwashaka kongera kuinvestinga muri twebwe kugira twilance ubu bumenyi kwere kuguma bwicaye hano, you know. Hanyuma tuvuga let's go abroad. Something has failed, you try to try something. Erega abakristo tugomba kugira n'ubwenge. Iyo ushaka kuvuga ati kumbura Imana yarahejeje kunyigisha reka trying hariya na hariya. In life you have to hustle, you know. That also it matters while praying. While waiting on the Lord. Actually wari kurayobora ngo ndengegwe n'urukundo rwawe biki ndakubone. Hari girondera Imana iburyo n'ibumoso, ukibaza ati ngira reka trying basi nikuzimu ndabe ko nacukura nkayibona. So that's what we are trying to do. We see how, like, if God, you never know, God can bless us. And we had to do ichokino, turavuga ati reka turondere tuje abroad, you never know. And we have to go somewhere in one country in East Africa to go for a visa. Yes. And we had to take a flight. Man who said hagi shoiri mu Kinyarwanda. Hanyuma rero ico gihe, of course muri COVID twagomba gutega indege aller retour, hanyuma guteranya nama hotel, you know, na visa, you know, kubera yes, you know, hanyuma ico gihe turagenda vyadutwa ibihumbi by'amadolari menshi, nagiye kuvugira hano navyo ngo mu bitware, ariko for sure dushitse hari turaplayinga byose turangije, hanyuma rero turagenda for an interview. And do you remember the song that we played in the morning? We played If He dresses the lilies with beauty and splendor,
how much more does he love you ibintu bya twari Jaira you are enough I will be content Imana ariko yadupreparing in every circumstance because you are Jaira you are enough you know that song eh? Yeah. Oh my God and kuja mu mwuka tuvuga ati uyu munsi in the morning tugira tugende dufite appointment ya we had an appointment ya saa 3 so by that time somewhere ngice tukwinjira mu mwuka you know iyo uvuga ati amateka arahindutse ebana ibintu byo kwitwa Yakobo ebana yego birahindutse that kasha will enjoy it at home I can imagine rero actually ico gihe turi mu mwuka nyene ndibuka ko ari je natanguye kwinjira in the heart of the was like I can't wait after actually twari tumaze imyaka ingahe turi muri ubwo buzima twari tumaze 3 years urazi urindiriye Imana uvuga ati come on I tried to go that side I waited for so long now God be impressed on my waiting now can't you see I'm patient enough you're watching but God has a plan he never fails and his time is always the best yes so by that time they were like denied are you sure like denied sure and I had to, you know kuko nari nuzuye mwuka wera you know ndavuga ati thank you Jesus this is your love ni bimwe bavuga ngo menye neza ntakekeranya ko atagishobora kuntandukanya Abaroma igice 8 kuva kuri 33 kumanuka n'urukundo rw'Imana nta bibazo nta biki nta visa nta business biki nibiki this is a promotion maybe we want me to believe in you so much I had to go back mugana gomba ndakubwire muri izo challenges z'ubuzima iyo dushobora kuba twaragiye you wouldn't see these songs by the way inyuma yaho onye the next thing was this mugira indirimbo muri inyuma yaho onye after doing the interviews and being denied the visa niho haje nyuma yaho no mu mazi menshi kubw'ijambo twari tuvuga ikintu cyonyine ntibagaze ko ni ijambo wavuze mu byo muririmba mubyiyumvira kuko umuntu ahagaze ahantu ataco yishimikije avuga kubw'ijambo ryawe uzi ikintu cyadukomeza none muri ibyo byose kwibika kw'ijambo Imana yavuze none mama yaratubwira amagambo Imana yatuvuze ko tutaravuka tukumva Imana yatubwiye tukavuga ati uzi ikintu cyonyine sigayeko si inshuti si biki si bintu nagerageza ni ijambo ry'Imana nawe udukurikiye uhagarare ku ijambo ry'Imana ukabona nimba ari nk'umugabo yagutaye canka abana ntibagira amafaranga y'ishure bahevye ishure kwera uburyo hari ijambo Imana yakubwiye kumbura Imana yakubwiye ngo abana bawe bazaba abantu bakomeye ntabwo rero bazakomera batize ahubwo uri muri test nyuma y'ico gihe hari ijambo ry'Imana rigiye kugusohora amen yes Imana ibaha umugisha cyane ndi gukunda uburyo muri kuririmbana ko bisa nkaho mufite testimony behind indirimbo zanyu kandi nibyo binafasha n'abantu niyo uririmbye abantu barafashwa mwari muri kuririmba hano nari ndi mu mwuka nago kamera bayinshizeho nago bayishizemo nge nari ngiye kurira kubera yuko uburyo mwaririmbaga numva ko hari ikindi hari ubuhamya buri inyuma y'indirimbo zanyu so courage ndabikunze cyane ubundi iyo umuntu aririmba just kubera ko afite ijwi ryiza ari yafite ashobora kwandika ashobora kugira gute hari igihe usanga haburamo ya mavuta haburamo bwa buryohe buburamo ariko uburyo mwirekura yombega umugisha by the way ukiringa baririmbira Imana ni byiza cyane indirimbo yose dusohora ntabwo Imana ijya yemera ko dusohora indirimbo tutabanje kuyisigika nimba wumvise nkora ku masonda kandi tumaze iminsi tuvuga ati okay basi ko ntariko ndakubona mu binkikuje nkora ku maso ndakubone basi so urumva indirimbo kenshi mu byo tuzingira ngo niko twahamagawe hari n'undi azironka uko nyene ayiciringiye ahantu ariko kenshi twebwe nimba twarimbye ngo n'umunyenkomezi w'igitinyiro ngo ndashobora kubaka agasambura nuko twafashe turabuildinga career zacu arangije aradisambura ariko akongera akazubaka okay ndushijeho kwibaza famille iba mu Burundi ariko mwahisemo kuza gukorera mu Rwanda no turi kumwe na famille tubana n'umuryango tukiri mu Burundi niho twari turi twenyene dukorerayo mukorera makoze indirimbo
ntabwo twari ngo mu Rwanda niho mwehishiriye niho twatanguriye gukorera nyuma y'ibyo byose siho twahishiriwe talent ahubwo Imana yagomba gufata ibyo byose kugira twari ko twaposha ino calling kuko after losing that niho twaronse izo ndirimbo dutangura even ku recordinga zimwe muri izo ariko hari n'izindi twaronse muri 2013 kera cyane turi mu Buhinde. Wow. So nukuvuga ngo mwumva mufite iyihe vision, mwumva muzahera mu Rwanda cyangwa muzajya no mu Burundi nabo babone mukore ibitaramo cyangwa mwaravuze mu Rwanda hari kuza mu Rwanda kwanyu mu yandi magambo u Rwanda rw'abakire gute societe muri rusange? Okay, kuza mu Rwanda first of all tubanza kuza dutaha twasanze umuryango ngaho watwakiriye neza baraduhaye akazi turakora nyuma tuza kubona better mu Burundi turagenda gukorerayo hanyuma turagaruka kubwo umuryango wari usigaye uriba ino hanyuma rero ukuntu batwakiriye neza kuko twatangiye gukora umuziki kuva muri Jana sibyo uravye ahantu tuko turagera tuka vraiment sinavuga ngo twagezeyo ariko hari ahantu Imana itugejeje abanyarwanda batwakiriye neza hama mu Burundi naho of course turateganya mu gihe kiri imbere tubanje guheza album tugakora concert no mu Burundi tukajaye gukora concert kuko nabonye n'indirimbo zacu zarahageze. Wow. So nukuvuga ngo mu Rwanda mwahagiriye umugisha ukomeye udasanzwe abantu bari kubakonda wadutumiye nabakunze njye narabonye bwa mbere mbona uburyo mwirekura mbona uburyo muririmba mbona uburyo mwisanzuye ndavuga wow mufite Imana muri mwe. Anyway ndagira noneho twibande kuri music yanyu mwebwe ubwanyu mwumva mwifuza kugera hese mwumva mushaka kuzagira mufite indirimbo zingahe se mwumva twitege kuzabona muri concert runaka twitege kuzabona Jessica na Erica bari muri concert mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa bazagikorera muri Amerika cyangwa mwumva first concert izabera hehe? Okay. Actually ico kibazo we had to expect it kwa barakitubaza dufite igambere album ya mbere turi gukora ukuntu twabigenje tugenda turasohora indirimbo imwe haciye nk'amezi abiri hagasohoka indi haciye nk'amezi atatu canke ukwezi kumwe hagasohoka indi actually sino mu kirimi c'ikinyarwanda kirundi conyene hari n'indi turi gukora y'igiswahili na Lingala. You can see that we are ready to go to Kinshasa, you know, Tanzania, Kenya. Hanyuma ikindi donc Swahili twagiye mu bihugu vya East Africa, it's a language of East Africa. Turafite n'izi Congereza, preaching the gospel, which you never know, God may send people wakatwinvitinga tukaja US. And also doing collabos n'abandi bahanzi batandukanye arabo mu Rwanda twaratanguye already mu Burundi mwabibonye. Next time you never know, turashaka kuzabatungura uko Imana izagenda iduha favor yugurura imiryango. Hanyuma mu bindi bikorwa dufise turashaka ko album irangiye ya mbere dukora igitaramo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muzakibanza mu gihugu cy'u Rwanda ari mu gihugu cy'u Rwanda mu Burundi, you know, ariko now to planning mu Rwanda ko ariho tugira iki hama ni Burundi Imana idushira inzira tukazojayo USA, Europe, you know. And you have to expand your kingdom. Nawe erega Imana ishaka kubwira ati they can deny you a visa, but they don't know that it can be it can go there after ka invitation wagutumiye. So na album yene zizagenda zikurikira. Hanyuma ikindi twifuza cyane no kubona gospel, umuziki wa gospel music iba outstanding muri East Africa, muri bino bihugu vyacu kuburyo bazovuga ati aba bantu umuziki urumva hamwe no muri za club bavuga ati bazicurarange tu we don't care ariko kizima ubutumwa bugira iki. Paulo yakunda kubivuga, don't judge me, Paul say that. Paul yavuze ati uko buvugwa kose uyu munsi turi muri mude kugira cyane ni Julia cyane nikomeza so uko ubutumwa kose kuvugwa. Hari abantu bavuze ati jewe nakirijwe muri club none se wamenya aragakora si bashizeho bagashiraho
inyuma yawe kumbura amasaha ya saa 10 yo gutaha bashiramo uturirimbo tugize so ugasanga abonye imana sivyo siko bimeze so rero turifuza ko gospel music igera kure hanyuma muri abo bantu bazayigeza kure Erika na Jessica bakabigira nk'uruhare why not wow wishwe yeah bagunda hanyuma nta ndirimbo yanyu y'Igifaransa kandi tu expectinga ko zirahari ntabwo murasora ni turazirecording ariko zirahari zirahari Igifaransa muri kugishira inyuma Icyongereza naho nyene dukoraho kuko naho nyene turakene Yesu yatugiriye ubuntu pe yatugiriye ubuntu aduha ingabire yo kwandika twese kandi turandika uko tubona nga so urumva rero hari iyo yarajeje na shooting asigaye ko tuyirekura juste kuri YouTube full English song indirimbo yo kuramya niyo tugira dushire hanze vuba ni full Swahili Lingala ariko Swahili ntitugira cyane turi très forte cyane gusa turacumva what you do nukucurondera umuntu ashobora kugufasha mu gutranslatinga na no boundaries sivyo muri Yesu no boundaries no kwirekura tugaservinga Imana tukagira reach out iri ndende hakabaho ni of course n'indirimbo tugomba gutranslatinga from English to French so urumva rero expect more and more and more tuva mu bwiza tuja mu bundi and you never know why not Uganda we started from there and you know mugomba kurwigana rwo mu kare Uganda we understand a little bit we studied we finished high school from there urumva you never know ndi gukunda uburyo mutashizeho limit nimwe kandi mugashaka kwaguka cyane ni byiza cyane Bye bye.